Asi ayuk phong masifong singdigi marueba pau khongkatcharaga mayamda share tawjagi ahanbada lanmina sahi tarada nupi taraga nipan namja namtheknakhi haukiba kumja inglisingani ka mapandagi inglisingani ka tara mapan phawba sahi taragi manungda central amadi state force na manipur gi nupi taraga nipan namduna phamlanaba phu saiba namja namtheknaba amadi namduna phabana singba tongan tonganba makhalgi miyot minai singcha takhi haina national campaign agent torture NCAT की रिपोर्ट अमन हाइरी इंडिया 20 years of UNSC resolution दिसिंग चहुम कुनगमंगा हाइना मिंथोनबा NCAT की रिपोर्ट अदुना मखाताना पलिबदी अवांग नोंपोकी तंगदु लैतादबा अमदि लालहौबगी इरांग लैबा तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा हौकिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा मापनदगी कुमजा इंग्लिशिंग अनिगा 15 फावबा सही 10 गी मनुंगदा मियोय लिसिंग अहुम गो हुमद्रा सिखी अमरी जम्मू एंड कश्मीर मियोय लिसिंग अनिगा 7 का मथोय सिखी लोइनाना लैबा असिगी इरांग लैबा मफम कयादा पुन्ना मियोय लिसिंग मपनगा समरीगा निफुगो निपान सिखी नमनुना फमलानाबा नुपी मसा सोकपा अमदी तोंगान तोंगानबा नुपीगी मथक्ता लानमीना सतखिबा मियोट मिनेगी अपुनबा थौदो चामगा 10 गी मनुंगदा आसामदा थौदो 12 मणिपुरदा 9 त्रिपुरादा 13 मेघालयदा 3 अरुणाचल प्रदेशदा 3 जम्मू एंड कश्मीरदा 3 छत्तीसगढ़दा 13 झारखंडदा 3 आंध्र प्रदेशदा 3 ओडिशादा 5 अमदी महाराष्ट्रदा 1 थोकी लानमीना नुपीगी मथक्ता ओटनैबगी थौदोकसिंगना मरम ओइदुना विक्टिम ओइहनखिबा लैबाक असिगी इरांग लैबा माफंगी नुपी सनीगा 13 गी मनुंगदा मणिपुर गी नुपी 13 असम गी नुपी 13 त्रिपुरा गी नुपी 15 आंध्र प्रदेश की 13 अरुणाचल प्रदेश 3 मेघालय की 3 छत्तीसगढ़ की 9 झारखंड की 9 ओडिशा की 5 अमदी महाराष्ट्र की नुपी 2 यावरी थौदोकसिंग अदुगी मनुंगदा गैंग रेप की थौदोक 92 मर्डर केस 3 मिरोन मी नुपी नमदुना फमलानाबगी थौदोक 3 नाम सोइनाइरबा नुपी फमलानाबगी थौदोक 4 नमदुना फमलानानाबा होटनाबदा कापतुना हाटकिबगी थौदोक 3 अमदी फमलानानाबा होटनाबा माफी थौदोकपिबा अमदी मसा सुपीबना सिंगबा थौदोकसिंग यावरी लोइनाना नुंगनांगनिंगे ओइबा मोंगना तंगदु लैतादबा लैबा असिगी मफमदा लैबा नुपीगी मथक्ता लानमीना सथबा मियोट मिनेगी थौदोक सनीगा 13 गी मनुंगदा थौदोक 13 दी सही 3 तगी 13 फावबगी मनुंगदा लैबा सही नौरिबी नुपी मसासिंगी मथक्ता सथकिबा थौदोकसिंग ओइखी हाइना नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर NCAT की रिपोर्ट अदुना मखाताना हाइरी मरु ओइना लालहौबगी इरांग लैबा तंगदु लैतादबा अवांग नोंपो अमदी इंडिया की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा नुपीसिंगी मथक्ता सथकिबा मियोट मिनेगी थौदोकसिंग अदु इंडियन आर्मी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF SSB ITBT BSF AR IRBN JKLI SPO JAP स्टेट पुलिस कमांडो मणिपुर राइफल त्रिपुरा स्टेट राइफल अमदी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ना सथखिबनी नकलमरमदा लानमी खक नतना लेबा असगी मफम क्यादा खुलाई पाइबा ललहौबा अमदी खुटपुनी सिंगना नुपी सिंगी मथक्ता मियोट मिनै क्या सथखिबगी रिकॉर्ड लैरी हैना NCAT की रिपोर्ट अदुना मखातारी हैना सु फोंदोरकली अतोप पाव अमनमु लुपा लाख 94 रोंगी सुरुप फारे असम राइफल सेंट्रल बटालियन की ट्रुप अमन मियोय अनि लुपा लाख 94 रोंगी म्यांमार रोमदगी पुसिलकपा सुरुप का कोनना ngarang फारे पाव सिनाय ngarang इंडिया म्यांमार फारगा लोन यादबम पोलमसिंग पुसिलकदरे हाइबा अककनबा पाव अमा फंगमदगी असम राइफल ट्रुपना गंपाजोन विलेज तगी सुगुनु ताब लंबी द फ्रकिंग सेकिंग सथरिंगे द लाकपा जिप्सी गरी अनि खामलग सेक तौबद लुपा लाख 94 रोंगी ओइगदबा सिनागी सुरुप विन पैकेज 13 गा समरिगा मौद्रा योरमबदगी फाबने सुरुप अमदी फारबा मिय अनि अदु पालेलद लैबा कस्टम डिवीजन दा सिनखरे हाइदि हैन स्पोक्सीसना मखातारी अतोप पाव मनमु अखि अखंग पीबगी मुहुत मारा लैबसिंग सेराक पियु लैकागी मियोय सिंयावना पांगथोकिबा पावगी मिफम अदुदा मोयरांग थेम बिकीना मखाताना हाइखिबदा महाकी मयाम्बा असि बिष्णुपुर वार्ड नंबर 3 दगी नमोइजम तोमना महाकी मचानुपा सुंदर अमदी रोमेशना हौकिबा सेप्टेम्बर 10 गी नुमिदांगना तमथीना फुबदगी सिदुना नोंगालगा हाइरिबा पिगरी फार्म असिदगी फंखिबनी मियातपसिंग अदु सेराक पिगदरा हाइरगा मयाम्बाबो हातोकपिरगा अमुक्सु मखोइबु पुलिसना फानबा तौरिबसि यानिंगदे हिरामसिदा बिष्णुपुर SP ना मियेंग संबियु मियात असिबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना GAC सेमदुना मियात असिदा चेनरिबसिंग मतिक साबदंदी पिनबा डिमांड तौबदा नतना लाइकाय असिदा
Sangba yaroi haina khongjang changsilinge asida mihat pasing bial la thadokhiba amasung ngara nungthil pung amarom tabada Bisnupur police na hairiba miyoi sing asi laikai da lainaba nampu da pusilakhiba si paisa pidaba sanga laitabani khangduna laikai asibu usittaba tawigano ngasi ayuk pung 6 tabada su Bisnupur police ki SI amana civil dress ta laklaga mahak amasung mahaki mayamba momo yaw na manaw nupa Banerjee kauthoklaga police station na punabo hanaki wari sarusi hairaga namduna police ki DI tatada hapnaba hotnaringaida miyam tholaktuna tanabadagi handuna sakhibani masida kendragi MLA amari CM na miyeng sangduna achumba thidokpiyo sarkarna ason ana amasung sanga leijadaba makhoibu yengbibagi muhutta nakoinana mihat pasing sakot pasi pende makhoidi nomugi su nom laga saba miyoi singni maramaduna hiram asida sakar amasung mari leinaba authority na miyeng sangduna asumba waroisan ama puraktaba tarabadi khoisaunaraba imung manung amasung praja singna pukning phathaba ngamdabadagi hena phattaba thabak kya torakpa yai haikien sphungdorakli marak thana yamna ngani oiba pawmana Tripura da sai maudra suraba hanubi ama yumlonabagi miyoi amana lusingba geng khutpu amana rap tawkhrei Malem gi manung da yamna ngangna thokpa thagdo ama oina Tripura da masagi sahi maudra suraba hanubi ama yumlona bagi miyoi amana losingba geng khutpu amana rap tawkre hana police ki source paladuna agency ki pauna phungdorakli thagdo asi Tripura gi North district ki manung chanba Kanchanpur subdivision gi khul amada haukiba October 13 da thokibani rap victim hanubi asigi imung manung gi miyoi singna yamna thengna October 18 da Kanchanpur police station report torakpadagi police na thagdo aduga matam yamna kanana complaint tawba numit asimaktada case lakhotuna thijin humjin bagi thabak chathaba hokre haina police na phungdokre October 13 gi numidang waram victim asi yomlona duna lairiba manjan nama kauba masagi se kunthani thoi suraba miyoi asiga atopa masak maming khangdaba maki khongbu amaga gi mathakta police na case lokhatkibani rapist ani sigi mathakta police na IPC gi section 376 rap section 457 yumnam khairga imungda changsilakpagi offense palli haina North district ki SP Banupada Satrabati na ngasi media da pautamrakli victim hanubi asina mahaki phamungdi hiptuna leiringai accused miyoi aniduna imungi miyoi amata leitabagi tanja yenglaga thongnam khaiduna sanglaklaga gang rape tawkhi haina thawdok thokraba matung numit mangani leiraga police report taroklabasu mathau taba case lokhatlaga handak numit mari ne sida thigatpa yaba thigale mifami pundi leite amadi progress laina inquiry chathabaga loinana lotuna leikraba accused animak athuba matamgi manungda soidana phakatpa ngamlagani haina ASP na thajaba pikri hairi sera asida Police na rape ki accused ni haina case lokhatliba yumlona badalaiba manjan namagi imung manung nadi rape ki thawdo aduda mahak manjan chenade amadi lautunaba mongda babna sajilaga maral thangjin bani haina police na imung manung gi miyoi singi statement lawbada phongdokhi accused asigi loina binasu maki mapuroi basi thawdok thokpa matam aduda yumda lengdana laikhi amadi police na mara laide haina phana ba thirakpadagi mafam khangdana mangkhre haibigi claim su tawkhi hairi Atopa pawo manam imungi ikai khumnaba kannanaba mama mapana masanupi hatkre Uttar Pradesh sai kungi nupi amagi mama mapana masanupi bu imungi ikai khumnaba kannabagi damakta singjang sizinaduna hatkre nupi edu luhongdana mirolambadagi hatkibani hari mama mapa anima police na phare Nawabganj station gi house officer SHO Akhilesh Prata Singhana phongdorakibada masak khangdaba naha oiriba nupi gi haksang ama October 15 da Pratapgarh district ki Alapur ganaknana railway track ta taramba thenaki haksang adu laikhidraba nupi masa asigi mapa Kamlesh Kumar Yadav na identify tawkhi miyoi Kimundaspur village tagini mahakna haiki maduri mahaki masa nupi du hatlaga langthoklamani masak khangdaba mihatpa adugi mayokta mahakna police ta complaint tawkhre mihat adugi matangda Nawabganj police station FIR ama register tawkhi adu moinamak thijin humjin bada nupi adu siba matamda miroli habis khanglakhi SHO asina haiki irai numita Kamlesh Kumar Yadav amasum mahaki loinabi Anita bu kauduna wangpang tawkhi maduda October 13 da makoina naduna leiriba masa nupi bu doctor amagi pauktaktagi ultrasound test tawbada mirole haba khanglakhi haina matai mana osina phongdorakhi makoina masa nupi da hanjin mahaka mari leinariba nupa adugi masak taknaba haibada mahakna nupa adugi maming haido uyakide mamai thangda nupi masa asigi mama mapana mahapo ahingi matamda Alapurga naknaba railway track ta pukhi amasum singjang na yanduna hatkhi madugi tungda makoina haksang adu railway track ta thamduna yengbada accident na sikiba natragana matanda sijakiba manana bu honakhi
SHO ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯗꯨ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯡꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 2ꯗꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ SOP ꯁꯤꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯊꯥ 9 ꯊꯣꯡ ꯂꯣꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ SOPꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6, 8, 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 11ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ, ꯌꯨꯝꯁꯀꯩꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ꯫ 7, 9 ꯑꯃꯁꯨꯡ 11ꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ, ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯣꯀꯣꯜꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯝꯄꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟ-ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯔꯦꯄꯤꯗ ꯑꯦꯟꯇꯤꯖꯦꯟ ꯇꯦꯁꯠ (RAT) ꯇꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ 50ꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯔꯃꯣꯁ꯭ꯀꯦꯅꯔꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯃꯥ-ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯄꯥꯝ-ꯄꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯊꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ꯫